الحمد لله القاهر بقدرته الظاهر بعزته الغالب بقوته هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء سبحانه ذل ثناؤه وتقدست أسماؤه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول الذي لا بد له وهو الصمد الذي لا منازئ له وهو الغني الذي لا هازة له جبار السماوات والأرض لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل وأتوبوا إليه لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم كما أخرجه إمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة في صيامه Mapuas din hasang litiban puji pamahasud si mahatinggi Allah salawat iban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga bariman magmabuka kita niyo sinmatan kabuka kaniya magparuntungan kita niyo dunya iban akhirah. Insabutun ko pagga magdaratong datong na in bulan puasa biyayta katu tanusin Allah subhanahu wa ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dain ha mga maksud piya pagpuasa kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya madauhat na to in matan kabuha kanya la'allakum tattaqun. Mapuasin kawajib, mapuasin uno-uno na sa in maksud biyutang la'allakum tattaqun. In hadis panagnan siyabot ko, siyugpat ko haayat hasupaya makapagsadya kita niyo pagdatong sin bulan Ramadan. Dahin ha mga mapatot na to jagahan, hadi pa dumagbakin bulan Ramadan, amunain maghuna-huna atau kan magniat atau kan magmaksud kita niyo pahinang marayaw. Magmaksud pamarayaw iwan maghinang marayaw. Suway tuod ayaran sing kita niyo in pangatayan na to. Lanuan na to dahin hakatan uno-uno na kakahinang. Iwan makatudyo siya pabukon namo. Sabab in uno-uno ibadat apabila siya wala timinggil haka-ikhlas halano sin pangatayan tanto sambatan sin mga bahasa kabatan masayang sadyain waktu iwan sin huras sangsa piyagtuyuan ng panguswayron tong basni. Sabab yato hadi pa dumagpakin bulan Ramadan lanuan na to na in pangatayan sing kita ni. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala nagparmanalaw sing Quran wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kataan ibadat ipaghinang sin tiap-tiap muslim deng kato taniyo biya na sin sambayang pagpuasa iban sin kaibanan apabila ri mo siya hikatunay haka-ikhlas mawayron dapos paidani. Sabab yadto hadi pa dumagpakin bulan Ramadan magmaksud kita niyo pagdatong sin bulan Ramadan bangman ingkatan hinang nato lillahi subhanahu wa ta'ala. Tumtuman niyo in nakauna nagpuasa sin tahun 5 bay hatahon ini wayron na sila. Minsan pabiyarin in baya nila. Naubos na in waktu dihil kanila sin Allah, di na sila makahina. Nampa in request sin manusia, duara. Paasaddaka wa akum minas salihin. Mangayo sila waktu, maniyo tiyo, pa Allah, in hidilay sadyain kabuhi nila. Dihilan sila waktu hasupaya sila makapagsadaka iban makapaghinang sinhinang marayo. Naingkato magdaratong na muna-muna lanuan na tuwin pangatayan na to. Magmaksud kita niyo magpuasa lillahi subhanahu wa ta'ala hadumatong bulan Ramadan. Hikaruan niya mangin dua kita niyo inbang man kita niyo paabuton sin Allah subhanahu wa ta'ala pa bulan Ramadan. Sa tumtuman niyo minsan na jain niat atau kan maksud sin muslim marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala paragbus niya iwan maluhay kanya maghinang. Naing kaiwanan ang kamulang dakwan biumuka na. Amin mga tao bukon na klasin pangatayan bukon malamin pangatayan nila magdaratong ng bulan Ramadan magdurunin buka nila. Ingkaiwan naglawag na schedule nagprogram na simbaran nila bang bayarin sila makapag-travel pa doon ngula sabab hapanali nila
in magpuasa, bangkaw magtulak-tulak, wala kaw kiyawajiban. Sa kialupan nila magganti. Sama nga sila beriman. Naglalawag, sinbiari ni kataw, sinamal ibadat nila marayaw. Malayo pa yung bulan Ramadan, piya pangayo nila. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ballighna Ramadan. Paabot kami pa bulan Ramadan. Magsusuk na. Nalanuan na to din pangatayan na. Iwan magmaksud kita ni marayaw. Salta, hadi pa dumagbaking bulan Ramadan, mag-anad sin Isnin, sin Hamis, sin amuin tu adlaw, 13, 14, 15, inutinot. Bangkaw yan nabiyaksa na, maluhay na. Magniyat kau marayaw, magbasa kau sing Quran, ischedulon mo na sa marayaw, hawihaon pari pa dumagpaking bulan Ramadan. Sabab matao din amal ibadat doon marayaw. Adapun in hadis na sabot ko kain man lam yada qawla zur wa amala bihi. Nah, hali kau jaga itu din dilat mo. Iwan sinhinang mo maksiat fa Allah. Adapun in hadis ini wala na nunjuki but in maksiat makabatal sin puasa. Buko. Sa in makabuka amin niya nun kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habi biyaita niya man lam yada qawla zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatun fi siyami. Bukun isa mamuka na kau sabab sin naglatahan kau iwidda bukun sa ini ni maksud kamalul ibadah, kamalul siyam. Ang kandayat ito maksud la'allakum tattakun. Sa bangsad jayan masiguro mo halong sinang kataon in bulan Ramadan niya unti ay makay mo sin Allah sure pasurong niya kau surga babu rayyan. Sebab sin namaita ay banaon siya sadya sin Allah surga para pa mga sila magpupuasa. Sa hali ko in makabuka na ubusin karayawan mo hasabab sin kabtangan mo hasabab sin hinang mo. Yaong bulan Ramadan nabang kau bukun sadya kata nununo na hinang ibadat apabila wala kau nabiyaksa bukun kau sadya kasigpitan kau magparagbus kaniya. Nah, sabab yato hadi pa dumatong imbulan Ramadan mataw din mahinang murun minsan sadyain magpabuka kau ang magpupuasa inyan ibadat. Mga kababaihan, minsan in magpabuka ko, magginang kau sa sahuran, yung katanya ibadat. Sabab yadto, mga bariman, daindi, hakabtangan ini, hadis, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, suway to jakahan, indila marayaw. Sabab, in makabuka, bang in kabtangan mo para sa baban hikagawa mo din halikusan sin Islam. Hali kau hangkanda suway to hisabunta na inbaranta adi padumag pakinadlaw paghisab bistahon na sal magbista na kita takad ka omba na hinang ko in supposedly bilang Muslim tiap-tiap adlaw pagdatong sin mahapon kitaon niya reviewon niya inadlaw niya uno naman in na hinang niya sinadlaw yaw nawag kulang kakuberapan niya sindung sa tama tao din mga dua doon aun mga amalan mahinang singkitan ni ang kandayat to na may tahi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu
hisaban niyo na, bistahan niyo na, ing ginhawabaran niyo, inamal niyo, ing kabtangan niyo, ing kakahinang niyo. Hadi padumag pakinadlaw pagbista. Nay maluhay ra, ininangon mo, pagniat ko marayo. Pagniat ko maghinang marayo. Maksud. Na sumawasan yung pangatayan mo. Excited ka dumatong yung bulan Ramadan. Bukon biasing kayo ng tabi ayaw. Magbulan Ramadan, nagpaplano, biasing siya makatravel. Yung kayo na masigpit sa ini, naghinang ako, biinibihad. Sabab bukong malaming pangatayan. Kaya lupahan sin temporary ra. Iban wala nag-schedule kay min malakal mo. Hangkandain mga sila salihin na kaw na rin kato. Diurwaan nila unong bulan pa yung bulan Ramadan. Allahumma balig na Ramadan. Sabab excited sila mataw damal ibadat. Biasin sa mahayang tarawih, di mo kamaka na doon kayong bulan. Doon dah bulan Ramadan. Kitahan nyo na. Magsahur. Pwede magbati sindapitad lahabo kung bulan Ramadan. Mangbukon da biyak sa magpuasa. Hamis, iwan sin isnin. Na mga bariman, balikan ko, kaupo dain waktu. Ang kalagihan mo, masuk na yung bulan Ramadan, pagsadya ka. Ikay isa sarayo rin na pagsadya, magniat ka marayaw. Magniat ka maghinang marayaw. Sa bulan Ramadan. Pag-ubusyad to, anib na kausin mga kabtangan bukon marayaw. Inut-inut, igan mo ini ng masyat fa Allah, habulan pa ini. Hadi pa dumagpakin bulan Ramadan. Nabang mataw dinang mo mangi haribyo mo abaran mo. Mataw din mahinang mo mangi sa uti siya sinhinang marayaw. Mamuddahi ka niya. Sabab Nabi alayhi salatu wassalam na mayta atbi as-sayyi'at al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sa utiin hinang mumangisin hinang marayaw mamuddahi kaniya. Iban pagparayaw kau sinlaku tabiat mo papagkahi mo manusia. Kita baka siya mga tao magsambayang magpuasa sa bangin laku tabiat bukod marayaw. Biya agun useless, di siya mahinang samin pakarayawan. Di siya mahinang samin pakarayawan. Diya bangyan marayawanin panglaku tabi at min pangadatan mo, nag-iibadat ko, makuyangin tao matud kay. Mga sila isang tao salihin. Tao salih, atulun ko mo. Rasa ito mga idida, misang paunin para pakita mo kanila. Sa bukunin natin niya, di na ako magpakita sindayaw, pangadatan mo kanila. Labiluwa na pa mga kaamaan kainaan. Nasubay kita niyo mahinang suntuan, sing kaanakan sing kita niyo. Magdaratong na yung bulan Ramadan. Nabanging pagkita nila, bukon sa dihay ina, bukon sa dihay ama. Pagbusin nila kakitaan harap pa masjid di ama, di nila kakitaan ina nila magsambayang, talian niyo. Inanak niyo mahinang babiyad to mahinang niya. Magmismo kay mo insuntuan niya wayron. Abi haon ing kaanakan sing kita niya kun kamatawran. Lulong ha cellphone, na gadget. Pag-ubus di na kita niyo makasabar. Na in bulan Ramadan, hinduang kau sing kasabar. Tanda na, di ko pabisara, bisara mangi. Bang ako mangalukay mo, iyan mo puasa ako. Kapag sabaron ko, inding ka to, mabuka kita nyo kasukahan, kapaswan ni anak na to. Sa wala kita nyo nagbista, sinadlaw, mahuli, lawin paso. Gamindi, ang kajaman, jadi mo nakawanin anak mo. Bangkya pasuan. Hindi today. Nasabab yato suway ito magsadya.
Yung kita nyo rin na makasabar hama sa ini. Mahita, kabayan na to. Katan, mabiskay. Wairon na sabar. Kimo lang yung kasabar. Naamo yan yung pagmatuyuan na to, hadi pa dumagpakimbulan Ramadan. Subayaw yung kasabar mo. Sabihan kita, ano, mag-order ka, katan, mabiskay. Maliso na yung tao matumami, pagpa-deliver na dyan. Bang na-delay, ma-discourage. Awero na yung kasabar. Ay, nanak, mag-agot, para humundong, di lang na cellphone. Di na mawaya. Umusal sing kasabar niya, di. Na in bulan Ramadan, makawa mo rin self-discipline. Madisiplinin baran. Sa babintanda niya, minsan isa-isa mo alawang bilik mo, wayron na to makakita tayo mo, di na ka gaus kumaon minum. Mite to, disiplina mo in baran. Wayron sa to nakakita kayo. Sa dahin doon, hasabab sing kaikhlas mo pa Allah. Lamu kikita ako, minsan ako wala kita sin manusia, mga pinikimaon, habaran ko, kiingatan ko. Batal na ako. Na yung pinakamanginatod parkala mga bariman amuin kiya ingatan mo sa himimuting mo. Aong kaibanan kiya ingatan nila bunal sa lawakan nila tumtumanin bang nag-start panagnan singkabtang mo puting ingkatan support niya puting sa upama niya. Adi kita magpalago. Bakas kau hatang. Long ta Southway atau KCC. Bakas kau hain ya subuh kau. Bakas aku town. Sa KCC kau. Dalongnya kita kau hikuan na KCC. In next sambung mo puting da. Dumaawa na kau. So, ang kanay ito, panagnaan pa, suway mo siya buntulon na. Biasin niyat mo, buntulan na, hadi pa dumagpakimbulan Ramadan. Ingkabtangan mo, pabuntulan na, hadi pa dumagpakimbulan Ramadan. Sabab, bangkaw nag-start kita kau, in hadis matarang, kapag haupo din waktu, in Muslim, makabuno, makapagzina, makapanakaw, katamay nang, sa di magputing. May nino ka biyaw nino mo matawid kita ko ni putingan. May keto. Sabab bang ginputing na kasudin sugpat na katan puting. Na in mahunit kahalan na tubiyawon to klase rin tao maghinang. Aw mga tao maghinang sinibadat akadakan. Ang mga tao nakaingat sa din nila sabi apply. Ang mga tao kiyahati nila iba ni apply nila. Kita ni ba bangka mo magsambayang da kaya biwasan nyo saan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim amin mga tao na kaingat sing kasabunalan sa hipagdinay nila himutingon nila di nila ipagparagbus dalin mga tao himinang wala limaway ha ilmu simingod-singod. Amo yan tuwin nagpatilibon ka mo bang ka magsambayang da? Nagpapatilibon ka mo darang. Na hadi pa dumagpakimbulan Ramadan magsama-sama kita niyo. Magniyat kita niyo marayaw. Magniyat kita niyo maghinang marayaw. Lanuan na tuwing kabtangan sing kita niyo. Lanuan na tuwing hinang na to simbukon amo. Inut-inut. Bang di mo mabigla. Bangkaw nakarugto sininang mangi sauti sininang marayaw sa mabuyron dugaing remedy niya inna binamay taat bi sayyata hasanata tamhuha
Sautin yu inhinang mangi sinhinang marayaw. Mamudahi kaniya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Inhalom sing Quran biyay ta sin Allah Ta'ala. Inhinang marayaw. Mamapasi sininang mangi. Suwirun. Nabangkaw in kamatawan nakahinang na mangi. Himundong na maginang marayaw. Na magduruningi. Nawang sopama aung kau kabagayan habulan ini masuk na yung bulan Ramadan manglaya dya kay mo pahinang mangi pahinang maasiyat fa Allah na hadi pa dumagpakinutinot na kawya dumistance sabab nabang dumatong yung bulan Ramadan delikado ko marat aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل وأتوبوا إليه لعلكم تفلحون. Mga beriman, tumtuman yung kataan ng malibadat, magbalik-balik na dyan pagpatumtum sing kakuruhan, muna-muna dayawan niyo in pangahakad niyo fa Allah. Dayawan niyo in pag-iman niyo, pamaratsayan niyo. Sa babing kataan ibadat, manahot maslam, bangkangi in puunan, in pag-iman, mawayron po spaida sing kataan. Hikarwa, tunayan niyo in kakahinang, mapuwas sing kaingatan niyo, sin ka-ikhlas pa Allah. Hikatunia ibut ingkatan ibadat hangan sin Islam ayaw kau magparagbos buat malengkan suway lumaway hasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan papagbarakatun ka ku iman kanyo inadlaw ini pangman kita niyo salamat makaabot pa bulan Ramadan biasin may pangin dua sin mga sila na kau na rengkato Allahumma ballighna Ramadan qala rabbukum uduni astajib lakum amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبالنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد يا رب العالمين واجعل في ميزان حسناتهم يوم القيامة يا رب العالمين ومن حفظه كذلك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء